umukino ukaba urangije ikipe ya APR ibitego 3 itsinda ikipe ya Garde Républicaine yo mu gihugu cya Djibouti. 3 bya Peri byatsinzwe n'umuvandimwe Sheikh Djibril Watara watsinzemo ibitego 2 ndetse n'umuvandimwe witwa Mamadou Traoré. Ekipe ya APR FC yongeye kubyutsa icyizere mu bafana, cyane cyane yuko mu mukino wabanje utashimishije benshi, nyuma noneho yitsinze ya 3-1 muri Garde Républicaine yahinduye byinshi muri Sekafa Kagame Cup 2026. Muri iyi nkuru tugiye kureba uko umukino wagenze kuva utangiye kugeza urangiye, ibitego bya Djibril Watara ndetse na Mamadou Traoré, amayeri yakoreshejwe n'umutoza, uko abafana bongeye kwizera ikipe yabo, n'iki itsinzi isobanuye urugendo rwa APR FC muri Sekafa Kagame Cup. Ese ko hari abari kuvuga ko amahirwe ya APR FC yarangiye? Ese ko hari abari kuvuga yuko ifite kongera ikaba yagaruka maze ikaba yagera ku rwego rwo gutwara kino gikombe? Ubwo bimeze bite? Ese ekipe ya APR FC ishobora kuza gukomeza urugendo maze ikaba yagera kuri finali? Ese iyi ni intangiriro yo kugaruka kw'iyi kipe ikomeye cyane abafana bifuza kongera kubona? Wowe reba ifite kugeza ku musozo rero kugira ngo umenye buri kantu kose katagaragaye ku mukino. Kandi nimba ukunda amakuru ya ruhago ndetse na documentaire ziryoshye zisesenguye n'inkuru zigezweho, kanda like, kanda subscribe, ubundi mwinjize muri iyi nkuru ya APR FC n'uburyo yaje kuba itsinda ibitego 3-1, kandi mu mukino ushize yari yanyagiwe ibitego byinshi cyane, ibitego 5 gusa. Twagiye. Ubundi mu mupira w'amaguru hari imikino iba rero isobanuye amanota 3 gusa, ariko kandi hari n'indi hindura icyizere igasubiza icyubahiro ndetse ikongera icyizere cy'abafana. Uyu nawo uri muri iyo mikino imeze gutyo. Nyuma yo gutsindwa umukino wabanje, APR FC yari yinjiye mu bihe bikomeye, abafana bari bababaye cyane, rero bamwe bibaza nimba ikipe yabo ishobora kongera kwitwara neza muri Sekafa Kagame Cup. Igitutu cyari kinini ku batoza, ku bakinnyi ndetse no ku bayobozi. Ariko ku munsi wo guhangana na Garde Républicaine FC yo muri Djibouti, wari amahirwe yo kwandika indi page nshya. Umunota wa mbere w'umukino waranzwe n'umuvuduko udasanzwe, cyane cyane kuri ekipe ya APR FC yasaga niyemeje kwereka buri wese ko ibyabaye mbere bitagomba gusobanura ejo hazaza. Buri mukino wari ufite intego, buri gusatira wari gufite icyizere. Mu minota ya mbere, Mamadou Traoré yabonye amahirwe akomeye yo gufungura amazamu, nubwo atabashije gutsinda maze ngo yabyaze umusaruro. Byahise byerekana ko abafana ba ekipe ya APR FC yinjiye mu mukino rero ari ikipe ifite inyota y'itsinzi. Garde Républicaine nayo ntabwo yari yaje kwirebera gusa ngo wumve yuko wenda ari ikipe yoroshye gusa. Yageragezaga gusatira binyuze mu bakinnyi bayo, cyane cyane bafite umuvuduko, ndetse rimwe na rimwe APR FC nayo yageraga imbere y'izamu gutyo na ekipe ya Garde Républicaine nayo ikagera imbere y'izamu nayo. Ariko ubugarizi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu bwakomeje kwihagararaho. Igihe umukino warugezemo hagati, cyane cyane mu gice cya mbere, ekipe ya APR FC yakomeje gukina umupira mwiza wo guhererekanya, ikajya ikomeza guhangana, ikaziba icyuho aho byaburaga. Nuko rero Djibril Watara yagaragaje ubuhanga n'ubwitonzi budasanzwe, acenga ubugarizi maze atsinda igitego cya mbere. Stade yose yari yuzuye urusaku rw'abafana bishimira igitego cyabo, maze icyo gitego rero cyaje kuba gihindura isura y'umukino. Abakinnyi ba ekipe ya APR FC batangiye gukina bafite icyizere kirenze, bakomeza gusatira mbere y'uko igice cya mbere kirangira. Watara yongeye kwandika amateka, atsinda igitego cya kabiri nyuma y'ubufatanye bwiza nabo bakinana.
abafana bari bamaze kwibagirwa umubabaro w'umukino wabanje, ariko APR FC ntabwo yahagarariye aho. Mamadou Traoré nawe yashyize izina rye ku rutonde rw'abatsinze, atsinda igitego cya gatatu. Yashimangiye ko ikipe yari yongeye kwisubiza icyubahiro nubwo ari byinshi bikomeje kuvugwa. Mu gice cya kabiri Garde Republicaine yakoze impinduka nyinshi igamije guhindura umukino. Yagaragaje gukina neza kurushaho no gusatira cyane. Iyo myitwarire yatumye ibasha kubona igitego kimwe cy'ihumure mu minota ya nyuma, ariko icyo gitego kimwe gusa ntabwo cyari gihagije. Iminota ya nyuma yarinze irangira ikipe ya APR FC ikomeje kugenzura umukino, maze umusifuzi avuza ifirimbi. Umukino rero urangira APR FC itsinze ibitego 3-1. Itsinzi ntabwo ari amanota 3 gusa, nubwo abantu batabyemeye neza. Yari ubutumwa bwo kubwira abarushanwa rero ndetse n'amarushanwa ko APR FC itari yacitse intege, ahubwo ko bigishoboka. Yari ubutumwa bwo gusubiza icyizere abafana bari bamaze kwiheba, kandi ikimenyetso cy'uko urugendo rwa Sekafa Kagame Cup rukiri rurerure. Nubwo irushanwa ryari rigikomeje, iyo tsinzi ya APR FC amahirwe mashya yo gukomeza guhatanira kuva muri Sekafa Kagame Cup yongeye kugaruka. Abafana basohotse muri stade bafite inseko, abakinnyi bagaragaza ibyishimo, mu gihe abatoza bo bari bamaze kubona ibisubizo ku bakinnyi ndetse no ku bibazo muri rusange. Ariko ikibazo gikomeye cyasigaye kibazwa ni iki ngiki: none iyi tsinzi nizaba intangiriro yo kongera kubona APR FC ikomeye yifuzwa? Ese igikombe cya Sekafa Kagame Cup ushobora kuza kuba birangira ekipe ya APR FC icyegukanye, cyangwa urugendo ruracyafite izindi nzitizi zikomeye? Igisubizo kizaboneka mu kintu ikurikira, ariko ikintu kigaragara cyo nuko ekipe ya APR FC yongeye kwerekana ko buri wese ishobora kumugarukana, ishobora rero guhaguruka maze ikongera ikaba yahita izamuka. Kandi umupira w'amaguru icyizere kidapfa igihe cyose umukino utararangira. Ni ukuvuga yuko igihe cyose iminota 90 itararangira, ekipe iba igifite icyizere cyo kuba yatsinda.